tugire mu izina rya Yesu Kristo. Imana baho umugisha kandi Imana y'amahoro ibone gusenga kwawe. Haleluya. Waramutse amahoro. Imana yabazigamye yakoze biriya naho yagiye izongera kutugirira neza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana afise ubushobozi, kuko nta jambo Imana itanga ngo ribure ubushobozi. Mu izina rya Yesu, buri jambo ryose Imana riha ubushobozi. Rero tugiye kuganira amagambo y'Imana, kumbure tunasenge. Turaganira ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 4. Turi busome duhereye ku murongo w'13. Turagera ku 17. Ni amagambo mazima, ni amagambo afise ubwenge, kandi ni amagambo ari bwumvwe n'umunyamuhemu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 4 duhereye ku murongo waho w'13. Mudusomere mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu avugana n'umunyasamariyakazi. 13. Yesu aramwishura ati, unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati, mugenzi, mase ayo mazi sinze ngire inyota, kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati, nta mugabo ufise. Yesu aramubwira ati, uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe, ibyo ubivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati, mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mubwira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga icyo mutazi, tweho dusenga icyo tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Amen. Reka dukomere Yesu amashyi cyane. Ubundi tubyagire umwami Imana abaha umugisha. Turafise umutamba w'ishengero Papa Deo, ari mu gihugu cya Somalia. Ejo twaravuganye, ambwira ngo mbaye intashyo ndazibahaye mu izina rya Yesu Kristo. Yavuze ngo arabakumbuye, ubwo rero intashyo ziwe ndazishyikaye. Tugiye kuganira kuri aya magambo mu mwanya mutoya, ubundi dusenge Imana yacu tugirire neza. Bibiliya itubwiye amagambo meza. Uyu mwanditsi yanditse bita Yohana. Bibiliya iravuga ngo Yesu avuga ijambo, aravuga ngo unywa kuri ayo mazi azahorana inyota, ariko uri bumwe ku mazi nibutange, uyu ni Yesu yivugaga, ntazongera kugira inyota ukundi. Imana yacu tugirire neza cyane. Bibiliya ishatse kuvuga aha hantu ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ijambo ry'Imana hano harimo ubutumwa bukomeye. Iki kiganiro cy'uyu mumama na Yesu cyari ikiganiro gifite rezo, cyari ikiganiro gifite icyerekezo. Bibiliya iravuga ngo
Yesu yaramusanze ari aravoma amazi, ngo ageze asanga uyu muntu nubwo yabonye amazi ariko aravoma amazi atariyo. Ari aravoma amazi y'abasogokuruza bamufukuriye. Lesiri binifo. Ndashaka kukubwira iri tangazo. Birashoboka kuri muri iki gisagara ariko ugasanga imivumo y'iwanyu niyo igenda hejuru y'ubuzima bwawe, ugasanga kudatera imbere kw'iwanyu niko kwakukurikiranye, wageze no mu gisagara uraharuhira. Mana yacu tugirire neza cyane. Ngo arangije Yesu abyitegereje amenya ko uyu mumama afise ikibazo, amanurwa no kumutabara, ngo ageze amubwira ngo wamaye ku mazi. Haleluya. Ngo akimusaba ku mazi, ngo wa mumama yari yarabaswe n'ikintu kimwe gusa. Bibiliya igaragaza ko yari yarabaswe n'amacakubiri. Aravuga ngo wowe uri bwoko ki? Ngejezaho kubera umwami. Wowe uri bwoko ki? Lesibinifo. Ari umumama nigize guhanurira nako n'umukobwa ariko ageze mu cyiciro cy'abanyokuru. Igihe kimwe ndagenda ndamuhanurira, Imana irankoresha iby'ubutwari, sindi bumuvuga izina kubera ubutumwa turavuga bugera kure. Muhanure namubwira nti dore Imana iguhaye umugabo, arasimbuka arafashwa, hashize umwanya ndamumwereka. Icyanangaje yarambwiye ngo ubu bwoko iwacu ntibabwemera. Iwacu dore ko wese bandagaza bago Yesu we. Mana tugirire neza. Ajya gushaka undi mupasitoro, aramubwira ngo Pastor Murenzi yamanuriye ahanura umuntu tudahuje ubwoko. Umupasitoro aramubwira ngo ubwo bwoko si bwo bwanyu. Araza arambwira ngo niyane kuvangira. Namubwira nizabwihana umunsi uzanzanira invitation ya mariage. Niwo munsi nzihaniraho kuvangira. Niwayizana itari w'izina ry'ujya musore, uzazane jyewe nzihana. Kandi yarageze mu myaka 50 niyo. Icyo gihe hari muri 2012 uharuri yiyongereyeho. Na n'iyi saha iyi invitation iraboneka. Kandi uyu mupasiteri ntabwo yavangiwe, ahubwo havangiwe nde umukobwa, kuko yagiye kumubwira ngo burya bwoko. Kandi mu ijuru nta bwoko bubayo, ntabwo wabaza Imana ngo burya bwoko. Lesibinifo. Arangije aramubwira ngo genda. Ndabona muri iyi minsi ashobora no kurushaka ariko sinzamuha umwanya. Mana tugirire neza. Naramubwiye ijambo ndamubwira niwabona undi nzemera ko navangira. Imana y'amahoro tugirire neza. Hari ibintu mukina nabyo, hari imyuka yabasa abantu, hariho karande yabafashe, bamwe ngo nabaganwa abandi n'iki. Ntabwo nje gusenya imigirwa y'ikirundi, ariko reka nkubwire, igihe utarava muri uri y'abakarudaya uri ntabwo uragera mu kuboko kw'Imana. Aburahamu yubahiye Imana imbere y'ibigirwamana kugira ngo asoze gukiranuka. Imana yamubwira ngo sohoka muri uri y'abakarudaya, va muri ibyo witwaga kurimo. Uyu mumama yari amaze igihe kinini afite iriba ajya kuvomaho, kandi iri riba niwasoma Bibiliya no ku mwanya ari muto, hashize umwanya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nduhishwa no kujya gushaka aya mazi. Amazi amara inyota, nyiri uyu mubabaro w'uburushyi bwo kuguma azunguruka. Data w'amahoro ahabwa icyubahiro. Uyu mama rero ngo aticaranye na Yesu, aramubwira ati ayo mazi uriho uravuga ari hehe? Yesu kubera ari umukozi w'umuhanga aramubwira ngo ngaho ugenda uzane umugabo wawe ndabahana aya mazi. Ndabahana iki? Haleluya. Umumama yitegereza asanga Korode suwe, ageze hirya asanga Yohane ntago yaruwe, yikoze hirya asanga Karekezi ntiyaruwe. Aramubwira ati ibyo kuntabara mbona nuzana iby'umugabo sindi butabara. Bwira uwo mwegeranye ngo wazana uwo mubana ntabwo Imana yagutabara, ariko Imana igiye kugutabara kubera ari Imana.
baramuzana. Melekiyoro yahagera akavuga ati uyu nguyu nari namuhaye ikidisi twumvikanye setimiri aracyameraniye tuwamiri. Rero ntabwo Imana yari gutabara mu madeni, hari kubanza hagatabarwa urya mugabo akabanza akarihirwa amadeni. Haleluya. Mu bintu bya mbere Yesu akunda umuntu avuga ukuri, ngo Yesu ahagurutse avuga ngo ibyo uvuze ni ukuri. Umugabo mwararanye nawe si uwawe, n'abandi bangahe batanu nabo ntibari rwawe. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ndumva hari uburyo Yesu agiye kugenderera ubuzima bwawe, sinzi nimba ari bubivugire hejuru, ariko Bibiliya iravuga ngo uyu mumama yabonanye na Yesu nta wundi muntu ahari. Ndumva hari ibintu Imana igiye gukorera mu ibanga. Wowe uri urangurikira, hari ibintu Imana igiye gukorera mu ibanga. Niyo ndatangaza abantu barakwararaje nuko batabitsi Imana, bagiye bakuvuga uko bashaka, ariko ndumva Imana ubwayo igiye kuza ishyireho itandukaniro ry'imvugo y'abantu n'iy'Imana. Iri jambo rivuga kuri iyi mpumyi y'umwuka, burya nari kwese numva amavuta. Uyu muntu ngo yaravuze ngo ndabona ibiti, ndabona ibiti, kandi uyu muntu yari ari mu mwuka. Yesu ashimwe. Yari ari he? Yari ari mu mwema. Haleluya. Yarebye umuntu amuburamo ubumuntu, areba umuntu akamufashije, uwo ari kumufata ukuboko ngo amuyobore yamwoherezaga mu cyobo akagwamo. Uwo ari kumurihira inzu yaramubwiraga ngo ntatesha mutwe nkeneye ku buzima bwanjye. Umuhungu wari kugukwa yaramureba avuga ngo dore isura irahengamye nta byo gukwa. Mwana ubashije aba bakobwa ati abasore musenga naho ati birya ni ibiti. Impamvu batababaza amazina ni ibiti imbere yanyu. Ariko hari umuntu ari aranyumva? Ni ibiti hehe? Ni ibiti imbere yanyu. Nta muntu asezerana n'igiti. Ibiti wajya kukigirana nacyo mariage? Ibiti ari ibyawe ni ibiti, ni ibiti. Impamvu wabuze akazi, diporome yawe ikaba yicaye, nuko ufite diporome utuye mu biti. Nta muntu afite agahinda kuko wize ngo aguhamagara gusinyisha, ahubwo n'iki ni ibiti. Mana yacu tugirire neza. Abo muvukana bakubera ibiti, ukavuka ugakurira muri uwo muryango, ntagire n'umwe agira icyo kwitwararikaho, ndetse bagatera imbere, ariko bajya bakunda ko bangura ikigeragezo hagati muri twe. Kandi iyo mvugo ni y'ibiti. Y'igiti kibonye umwana w'umuntu avuga ati kimwe arankuramo inkoni agenda yicumba, icya kabiri arantema nyubakishe, icya gatatu nataye kora ibyo arankuramo amakara y'inkwi. Ariko muracyahari, hari ishengero ry'Imana rikiri hano. Haleluya. Iyo umuntu natakumariye abashushanywa nk'igiti kiri imbere yawe, iyo umuntu agenda, reka mubwize ukuri. Haleluya. Ntabwo ashaka kumanuka kuri aya mavuta. Iyo ukubise umutwe ku giti bigenda gute? Niyo umubyeyi wawe ashaka kugira icyo akubwira, arakubwira ngo ndagukubita igiti ubyumve. Ndagukubita igiti. Barya bagusenye ni ibiti, barya bakugiriye nabi ni ibiti, bamwe bagusitaje wasitaye ku biti, bamwe bakubabaje ni ibiti. Iyi mpumyi iravuga ngo ndabona ibiti. Haleluya. Ikintu cya mbere shimiye Imana ni uko hejuru yo kubona ibiti ugiye kubona abantu. Haleluya. Niba ujumbura ugira ubona abantu. Hari umuntu ari mu rusengero bavuga ngo amina. Ndiyo ndahanura imbere y'abasore babwira ngo ugira ubona umuntu, ntabwo uzongera kubona umukobwa ko ari igiti, ntabwo uzongera kubona umusore ko ari igiti, ntabwo diporome yawe izongera kuba igiti, ahubwo Imana igiye kuguha abantu mu izina rya Yesu. Bibiliya yatubwiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana
uyu mumama mu bintu bya mbere yakoze ngo yagiye guhamagarana umuntu muze murebe ibyo mpuye nabyo. Hari ibintu Imana igiye gukora bituma ushinga nawe utari ushoboye kuvuga, bitume nawe akanwa kawe kuguruka. Bibiliya irambwira ngo Zakariya ntiyari kuvuga atarabona igitangaza cy'Imana, ngo nimumureke aca amarenga, nimumureke apegeye, nimumureke avuga nabi, ariko igihe nikigera agiye gutobora avuge. Suko utabishobora, ahubwo nuko Satani yanyaze ibyaha. Tugiye kugaruza aho Satani yagize imbaraga, tugiye kugaruza ibyacu Satani yari yaranyaze. Tugiye guhamagara Imana iba ariyo yihesha icyubahiro. Ntiza amaguru yawe uyahagarareko, ntiza amaguru yawe uyahagarareko. Tugiye gusenga Imana Data wa twese, Biriya Sandre Dotari. Tugiye gusenga Imana Data wa twese, mi ezole Dotari. Twari tuvuze ngo duhaguruke, wewe wifashe ku itama biti. Uwo mwana ni uwawe, papa wiwe ari he? Yagiye ari he nyine? Okay, ndabyemeza ko umbwiye ngo ntari ino, ndabyemera cyane, sibyo? Sinzi ahari kuko nawe nta uza ahari, ariko kuki ushavura se? Muzimana ntabwo bashavura. Umaze kuza gusengera hano kangahe? N'ubwa mbere. Ndemeza ko papa w'abana atari hano, cyangwa papa w'umwana wawe atari hano, ariko hari ikintu mbonye wirerana umwana, mbona urimenye muri byose. Niyo mpamvu mbaje ngo papa w'umwana ari he. Maze kubona wimenye muri byose, numva Imana irambwiye ngo ningusengere ku kintu kimwe. Irambwira ngo ningusengere ngo kuko uratawe, ubaye nk'utawe. Mbonye famiye yawe ari igize umuzigo uremereye ku buzima bwawe. Mbonye haza umuntu arakubwira ngo igirwayo, nyine nawe uririmba yandira bivuga ngo n'uwo twari turi kumwe ntiyari rwanjye. None sinshaka kukubaza byinshi. Uyu mupapa w'umwana wawe hari isezerano mwaba mufitanye etat civil yonyine, hari iriho ku buzima bwawe? Hayiriho. Ku bijyanye n'umwana hari ikintu yajyaga gufasha? Imana irahari cyangwa ntihari? Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Iyo ibihari mwari gukomera Imana amashyi. Mbonye ushaka kudandaza ariko biranga. Mbonye ufite utuntu ushaka kuvuga ati reka mfundikanye ndebe ko nagira icyo ngeraho, utuntu dusanzwe, ariko nabyo mbona nta mugisha birimo. Waba warigeze ushaka kudandaza? Ibikize? N'ibintu bindi bisohoka, n'udutomati. Ntabwo urabikora na rimwe? Ariko mva gushaka kudukora. Imana irambwiye ngo mbere yuko utangira icyo gikorwa, mbere yuko ugitangira, uzonze ufata igifungo cy'iminsi 2. Igifungo cy'iminsi gahe? Ariko se ko mbona ahubwo n'undi mwana, mbonye haza undi mwana, sinzi ibyiwe, ariko umwana n'umwe ufite, n'uwo n'uwawe Data wa twese uri mu ijuru. Bintu ko ari ibibazo bose na mupapa umwe? Oya, abazimu bagize gute? Barakuboneye, ariko ndahagarika uwo mudayimoni uri hejuru y'ubuzima bwawe. Ndashaka ndamukiriza ujya mu Nyamerika ufite igitambaro cya Amerika mu mutwe. Yego nusa n'umwigeme. Hari ikanzu ya mariage. Shalom. Urambara ikanzu ya mariage? Uracyari umwigeme? Umva bimeze gute?
ukeneye Imana, ukeneye Imana cyane. Hari uburyo waba warabaye inyuma y'iki gihugu cy'u Burundi nturagisohokamo. Mbonye hari umuntu waje atwara inyenyeri yawe ayijyana ahantu muri Zanzibar. Niwe rero yari harakontorora ubuzima bwawe, agukoresha ibyo udashaka gukora, atuma abantu baguhemukira. Niba ugerageje kugira icyo ukoraho, nta kintu na kimwe bivamo. Uciye ubwenge, ariko shitani yaguteje umunaniro w'abadayimoni. Kenshi cyane barara baragukoresha imirimo yabo y'uburetwa. Ababyeyi bawe bari hehe ko mbonye ugiye gufata ibere, umuntu akakubwira ngo igerwaho si rwawe? Mama ni haha. Ari hehe mama wawe? Mama umeze ute? Umwana ameze ate? Nabyumvaga, mbonye umuntu aza kuri wowe aravuga ngo igirwayo si rwawe. Uyu mwana ni uw'iwawe? Yego, ndabyemera ko ari uw'iwawe. Nk'ubu ngubu bagusabye icyo wamufasha kijyanye n'uburyo bwo gutera imbere, wamusohoza iki? Ndashima Mana data wa twese mwijuru. Ahuye n'ikibazo cy'imiliyoni imwe, arakubwira ati mama ndakeneye miliyoni imwe, kandi uri mama wiwe. Cyangwa se arakubwira ati mfite business miliyoni nshaka gutangira, wamufasha iki? nta kimwe namufasha, namufasha gusenga gusa. Nta kindi kirenze gusenga wamukorera. Bongo yavi nabonye ategurirwa ikanzu ya mariage, ariko imbeba irazira yirya imusigira ubwoko kumwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ukora iki sister? Ubahe uterere. Uracyari umukobwa? Uri umufiyemeri? Nta fiyanse ufise n'ubu? Hariho inzira zibishaka kubabarira. Umuntu ashobora kujya ku mupfumu kubera ashaka kugirira nabi umuntu. Hariho n'abantu bajya ku mupfumu bavuga ngo bagiye kwitabara, bamerewe nabi, bagiye kwivuza. Murabyumva? Aba bose babasha kujya he? Ku mupfumu. Si imparuye abakujyanye ku bapfumu, si imparuye abakuroze n'abazinze ubuzima bwawe, ariko se wowe wenyine hari ubwo waba waruciye ubwenge ukijyanayo kubera wampisiguro. Kuki nta siguro ufise se? Ngiye mbonye ngiye kugusengera kubw'abakuroze. Ujya mu mama ari hano inyuma numva nshaka kumenya ibintu biri mu nda yiwe. Mama ujya ugira ububabare bungana gute mu nda yawe? N'ubunyana ikunda baba. Usanzwe usengera he mama? Shingana ari mu kabari. Mbonye umuntu asayigira umurokore imbere yawe akugirira nabi. Hari icyo ubiziho? Birashika kubera uburengaje ntashobora kubona. Urugamba urimo ntabwo ushobora kumenya. Mbere uretse n'ibintu bagushumurije mu nda yawe ngo bijye bikubabaza biguca umugongo, Imana ikoze ikintu gitangaza gikomeye, igukijije kanseri yo mu gitereko. Papa, kamwite papa ukoraho umushyi. Umwana wawe mukuru angana gute? Ntabwo akuze cyane, afite 15. Nka 15. Iyo bavuze abaganwa wumva iki? Imiryango y'abaganwa nyine, ariko numva kibaho nyine gutyo nka kujya ku bandi. Wowe ntabwo yireba urumva upfa kwibaho gusa. Aya ni hafi yawe. Ari hafi y'abaganwa, ni byiza nabyo, reka tuyishimire Imana. Ndashaka kukubwira aya makuru mfite.
hariho imyuka y'abaganwa itera ubugingo bwawe. Rero ibi bintu babikumaditse ko ngo ugendane nabyo, ugeze imbere birakunanira kuko ntabyo wari ushoboye, ntabyo ari kubasha gukoresha. Wabyumvise? Nibyo rero guteza icyambere nyatsi. Mbonye hariho umuntu ameze nk'ushaka gushyira izina ryawe muri sentare ngo muburane. Mbonye uhagaze imbere y'abacamanza uriho uraburana kandi uriho urarenganywa. Wabyumvise? Uyu muntu acatwara ifoto yawe ayijyana ahantu ku bapfumu. Uyu mupfumu yashyize ikintu kimeze nk'urushinge hejuru ku mutwe wawe. Ujya ugira umutwe kumena, kumva urababaye ukuntu, hamwe ukikanga ngo ni amaso, ahandi ukikanga ngo ni uburushyi, ariko n'imbaraga z'umwiza zagendaga hejuru y'ubuzima bwawe. Urabyumva? Uyu muntu rero ashaka, sinzi ibintu ashaka kunyaga, sinzi nimba birashoboka mukagera muri tribunal, birashoboka ko mwaba mutaragerayo, ariko n'umuntu ashaka kukunyanganya twawe. Yego turafite amatongo tutaragabura, birashoboka nabyo. Nabyumva ko byashoboka. Ndumva rero Imana imbwiye ngo ugeze kuri uyu musozi irakuburaniye kandi gushingiye ibendera ryo kunesha. Imana y'amahoro igarukanye ibyawe byari byaranyazwe mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusengane Imana. Uwiteka Imana y'ingabo data wa twese, Imana ishobora byose, Imana y'abandi natwe, Imana itugirira neza, Imana gitsingaza abantu basanze soka murekure muvemo genda toka vayo soka izina rya Yesu y'abazimu bakorera muri we turabisenye turabisambuye izina rya Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu musizi mwe mutwazicase izina rya Yesu toka tuzoba mwisi no mwijuru kizaba kiboshwe tuboshimwe mu bizamugendagendaho turamubohoje mu izina rya Yesu. Uyu musabona ubutabazi bw'ijuru katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu. Kristo ngwino umuyobore, yobora ubwenge bwiwe, yobora intambuko ziwe, yobora umutima wiwe mu izina rya Yesu. Turamutandukanije n'abantu bataraba umumaro mu izina rya Yesu. Bave mu ruhande rwiwe, abataho bomugeza, abataco bomumarira, usibye kwica ubuzima bwe, abo turabiruka. Umutima we tuhoje ubugingo bwiwe izina rya Yesu munda ye uhabaho ndavuze ngo rekura nonaha izina rya Yesu shobozi bw'ijuru mutabare. Ndavuze ngo abadayimoni kimbia irukange soka 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 vayo kimbia toka 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 turengera abantu mana bose turahejeje rero. Imana ibahonisha. Tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turamushimiye ko twatanguranye nawe, none turashojeje. Nyiringabo Imana uri mu ijuru ryawe ryera, umuntu wese wabaye imbere yawe umuhe umugisha, urwanye ibimurwanya uhiga ibimuhiga mu izina rya Yesu. Imva zose Satani aba yacukuye genda uzisibe mu izina rya Yesu. Ujye uturindisha ukuboko kwawe kwera, buri muntu wese asange mu rugo we ari amahoro. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu. Amen.